Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 17, versikulo 25. Ti maag nga anak, pagladingitan na ti amana. Nasaam asensen na ay ti ipalakam na iti inana. Papagayam, intay danggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno, Kenya. Wow, Elaine, ngingina ang tarilom Napintas ka di, Lisa? Bagay ko kadimatlaan. Wan, may bagay di tamaris ti kawas mo. Nangina daytoy, friend. Impagatang ko kanitatang ko. Ay, imbag ka pa'y friend. Magatang dagiti dadakkel mo ti amin akayat mo. Siyempre. Noan niya ti kayat ko, talaga nga ipayda. Kayat ko kumamot ti maddan iti kasta arelo, friend. O, di agpagatang ka kadananang kantatang mo. Sigurado ka saan da magatang. Un-unaan da pa'y August 20 tuition fee kan allowance mi ngagkakabsat. Ay, no shucks. Saan na mabalin, Lisa? Nas ka nagatangan dati kayat ko. Tano saan? Saan ako niya giskwela? Ha? Kasta ti kanayon kong ibaga kadakwada. Maiturad mo nga ibaga ti kasta kadakwada? Wala. Aganak-anak da. Ita, saan da kabaulan ang maitad dagiti ka sa pulak? Amom, ije balay mi. Nitatang ko ti masurot iti amin abanag. Noan niya timbagana, ison tilintag anas kan asurutan mi ngagkakabsat. No ijay balay mi, siyak ti masurot. Apay kit din nga isoda. Ay, mangrugin di sumaro na aklase tayo. Mapantan, Elaine. Oy, Dino, kita ma. Tama nga no, matidog tatengged mo akas la giraffe. Unay kamatan, Noel. Inyarig nakpa iti giraffe mat. Kasano, ni manen ilindikit kita. Ha? Nagpintas at talaga ni Elaine. Kas di ka di tinapintaskan ka, Dino? Katwan Anya pa ngay. Nagpintas ayamot dahi jay. Kat na nagpuskol ti make-up na. Kan napuskol ti lipstick na. Napintas nga rod para kanyak. Beautiful kan sexy. Nakararjud tubay. Nagado aburluloy iti bagina. Ha? Ay. Bro, saan mo matunay apagtripan Kan laisan ti crush ko. Oo na yan. Ag-crush ka lang aroden. Ni pa Elaine. Madlaw ko matkat. Saan mo akayat ni Elaine? Ay sus. Pare, nabayagan na saan ko akayat ni Elaine. Taapay mat. Kasano? Nakapangpangas. Agin babak nang. Nginginaan dagiti arwaten na. Ngem, marigrigat mat dagiti dadakkel na. Ha? Samay sa, jak kursunada ti ugali na. Karubak ita. Ket makitkitak ti madi apan ang trato na kadagiti dadakkel na. Kastaya? Wendino, mamati ka kadi kanyak. Lakay, at nakadipay na bati akwartam. Apay ka day, bakit? Gumatangak kuma iti mausar dito yung kusina. Ay, naibus mo ti kwartak. Ha? Nagninamot nga mintirilo ni Elaine. Tilan tumot nga min ipagpagatang ti anak ta. Amo namot asaan ta akabailan ti nagningina nga arwaten. Huwag nga rod. Agpasugnod. Kansan asumrek iti eskwilaan. No saan ta atong palan ti kayat na. Ay, di pa'y maasyan kadata. Ay na, kaano nga ta makaamiris ti anak ta iti kasjay nga aramid na. Nanang, kayat ko ti sumurot iti field trip ti klase. Anak ko, saan tay akabailan? Nanginaunay. Ipamaspusan niyo Ay, awanan ti amok a pangalaan mi iti gastusem. Binasak mat ti communication letter ti school, kat optional mat day ta a field trip. Basta, kayat ko ti sumurot. Ay na anak ko, maasyan ka kumamat kada kami akan ni tatang mo. Saan kami pa'y anakabaybayad ka dagiti utang me? No saan yung nga iremedyoan day tananang? Nasaysaya at langon nga agikatak?
Anya, Wen, kasta ti Aramida. Ay, daytoy tinadis kita rak a kwarta para iti field trip da Elaine. ay nangalaam iti daytoy lakay. Nagbali ak iti bus me. Imbag man tainikan na ka. Wen, tanaasyan kanyak, bakit? Ay, una yan. Napilit tumot ngamin ti anak ta. Laglagi balik dayta. Iso di mo namnamaan nga damaswildok inton kinsinas. Day tangarod ket. Anyan tungay tigastusan tayo para iti panagbiag tayo. Ay, umutang kan tulatan akin ni Maricedes. Jack amo, no agpautang pa'y ni Maricedes. Adon, ti utang tayo iti tersena na. Ay, Lisa, sumuro takmat lang iti field trip ti klase. Makitak tumat lang ti syudad ti Baguio. Ay na, makapaapal ka mo't, Elaine. Apay, saan da ka nga inikkan ti parents mo iti gastusan para iti field trip? Saan nga ron, Elaine? Siya akot pinilit ko ti parents ko. Sayang ti oportunidad ang makapasyar iti sa bali a lugar. Ay, Elaine, kitaam o. Kumit-kita kan ka ni Dino. Masaronak iti dayta ang tao. Apay mat, nasingpot mat ni Dino. Kan nataerpay. Oray pa'y nataar. Mamirmiraot mat. Ay, unay ka matan, Elaine. Kat nagpay sumat. Kitaam o, agkukupas dagiti kawas na. Saan pa'y ang makagatang iti disente a sapatos na. Di mo unay pigsaan ti agsao. Ama numangag na ka. Kitaam, dagiti medyas na. Color pink. Ha? Di la agbabain ni Dino. Mismatch ti attire na. Bay amon a friend. Iso lang siguro day tamot ti medyas na. Ang mga no medyas ti kabsat na babae. Oh, Dino. Magitamitan ti kinalas ti ugali ti crush mo. Ha? Katawaan na ti medyas mo. Uwan nga rod, bro. Awan nga min ti medyas ko. Iso nga inusar ko pala ang ti medyas ti kabsat ko a babae. O anya, kayat mo ka di pa'y day ta babae? When Noel, crush ko at talaga ni Elaine. Uray no kastawunay ti pananglais na ken ka? Diyak mo, bro. Ngam, talaga magustuak ni Elaine. Uray no madito ugali na, kaya't kulat ta. Ay, una yan. Are you crazy, pare? Crazy no crazy. Basta crush ko ni Elaine. Ay, jak amukin ka. Maag ka talaga. Bakit? Maulawak. Aglid ti panagkita. Ay, lakay. Anya aya ti mapaspasamak ken ka. Ay, Arsenio! Ay, arayat! Arayaten da kami! Nanang, anya tinapasamak ka ni tatang. Natalimu daw itaay. Kat sigon ni ti doktor, na overfatigue ti amam. Anya? Wen anak ko, pirmi ti pan nakabannog na. Kuna ti doktor, amas apol nga agina na. Kat kaya ta sa unday ta. Saan pa yung makatrabaho ti amam? Kasanon ti panagadal ko. Lading itak anak ko. Nga mas apol nga agsardeng kapaylaang. Ay, saan ang mabalin, nanang? Elaine, anak ko. Maawatam ko mati sitwasyon ti amam. Ipangpangro na tayo pa iti agas sa kasapulan na. Kan gastusin na para iti panagpa-check up na. Oh, Elaine, apay akasta ti jar mo. Masakit ti amag. Kat kapilitan na sumardengak iti panag-eskwela. Anya? Ay, sayang mat friend. Kagudwan ti semestre. Awan ti maaramidag. Awan ti gastusak. Saan mat akabaalan ni nanang ti gastos? Aguray ka. Amang ano adapay ti mabalin a pamuspusan. Anya ngay kumati mabalin kong aramidan. Mapan ka agdamag di ta registrar. Amang ano agasapulan da pa iti working student. Mabalin pa hinata? Ipadas mo barang adapay bakante. Elaine, mabalin ka diti, makiabay kan ka. Wan
Agyaman ha. Elaine, kumusta nga iti first day akas working student? Okay lang, Dino. At last, makapag-lunch tayon. Anya ka diti si Dam Elaine? Tuyo. Kayat mo dahito si Dak? Torta atarong kan inling tanga okra. Oh, mangala ka Ado dahito eh. Agyaman Dino. Mangalak man nga ron. Sige, nayunan pa'y talaan. Kababain kan ka. Huston dahito inala. Di ka kadi agbabain kanyak, Elaine. Ditoy, kat agsisinner kami iti sida. Kasta ka di. When Elaine, amin a working students, kat kasla agkakapsat ti panang trato may titunggal maysa. Wow! Nasingad kayo itan akin ni Elaine, bro. When bro! Nasingpot mat gayam ni Elaine. Nakaamiris mat siguro na. Bro, makita kat nagbalbaliwan ni Elaine. Sa arin akasla idi ang nagyabang. Mayat nga ro kasta. Narigat nga min no na nga tuunay, bro. Tanumatnag, manabtuog ako nada. When bro, amuna itan ti makilangan iti kaskada tayo. Sige bro, ipalpasta na linisan na gito eh. Tao may manen ag-check ti supervisor tayo. Dino, Oh, Elaine, si kamat kayam. kaya't ka kumaakasarita. May papanitan niya. May papan iti madi na ipagpakita kan ka idi. Ha? Elaine? Linalais ko ti kinataong. Iso akayat ko ti agkid daw iti pamakawan. Ala, di mon panunutan day jay. Awan kanyak day jay. Dino, naamiris ko itan. Nga awan ti pagturungan ti kinapalangguad ko. Nagbalbaliw ako. Kat agyamanak iti kinasingpatyo kada Noel. Ta iti laksi ti kinapride ko. Inawat daklat ta, akas gayam yo. Mao din dahi ti asubo, tatang. Nabsuga ko, anak ko. Tumaran nyo dagiti agas yo, Wan, anak. Agyaman na anak ko. Idulin kon dagiti nanganan nyo. Mabit lang, anak ko. Anya ka di dayjay, tatang? Pasensya ka, anak. Kapilitan na nag-working student ka. Tapno lang maituloy mo ti panagadal mo. Awan anyaman na, tatang. Amok amarigatan kan, anak ko. Di kay madanagan kanyang, tatang. Kabaulak ti working student. Kan kayat ko kumatag daw iti pamakawan nyo. Gapo iti madi nga ugalik. Naamiris ko. Nalabit. Siyak ti makagapo no apay ang nagsakit kayo. Gapo tati kayat ko. Maitad amin a kayat ko. Isoday ta. Kanayon kayo overtime. Gyamanak, anak ko. No nakamiris kan. Wan datang. Nagbalbaliw akon. Ti masirib nga anak. Ipaay na tiragsak iti kaunggan dagiti naganak kanikwana. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken yan. Insurat para iti radyo ni Maya Santos. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay. Nainbag nga oras kada kayo amin.